Ka karo. Ka whai piro rātou. No tipoti aha, ko tēnei taku hākore tuatahi. Ka hui mātou ki ētahi o ngā kura, ko tui o te mātangi aro whenua whakapūmau, te whanau tei rawa ko aro whenua o te poti. Koinei te wiki te hokinga mai o te hākori ki Waitaha. He wiki hākinakina, he wiki whakawhanaungatanga, he wiki whakanui te reo Māori mō ngā ākonga kura wainga i ngā Kura Kaupapa o Te Waipounamu. Nā te Kura Whakapūmau te kaupapa nei whakarite, e hariko ana te pauarahi mo tō rātou kura tuatahi a rangi tū te ngaihe, ia e mātaki ana i te putanga o ā rātou mahi. Ka hākinakina mātou pau te rā tūrei. Karu poro, neti poro, ngā whakataetai manu. Aku kaupapa tino rātana ki ahau, ko te kia rahi. Hei te ahi rawa ka whakataetai manu mātou. Mōhio hoki mātou he tohunga ētahi o ēnei tamariki. Ina nahi i tai atu ngā akonga tauwhitu me ngā akonga tauwaru e kotahi raurua te kau no ngā Kura Kaupapa e 5 o Te Waipounamu ki Ōtautahi. I tēnei tau i peka mai a Waikaramu Rangi ki te Kura Whakapūmau, e hikaka ana ia ki te haere ki tōna hākori tuatahi me tōna kura hou. He pai, engari, ko tētai mea me prakati mātou katoa ko te kia humari i te reo mea o mātou kupu. Rima! Whakamutunga! Kia au ki te reo Māori! I tīmata te hākori i te tau 2023 i Ōtautahi, mai reira kua tū te kaupapa ki Murihiku me o te poti. Hei tātū te ngaihe, he wero nui te kōrero Māori i ia haora o te wiki mo ētahi akonga. Engari, kei te hiki rātou i te manuka. I whāngai oku kura i te reo Māori me oku whāko i ngā wā katoa. Nō reira he mama. Aha koa he tamariki Kura Kaupapa Māori ēnei tamariki. Kei te kuhu mai, kei te uru tonu mai te reo Pākehā. Koe anō, ka kite ana rātou i ngā Pākeke i ngā pauako ka tere huri mai rātou ki te reo Māori. Hei apōpō ka haere ngā akonga katoa ki te pā o Kaiapoi, kia ako ai rātou i te hitori o te whenua nei, kātahi ka whakarite mo te pō kanikani. Te hākori! Kura Kairangi Nicholas, Tahu News. Ko te reo, te take.